Во биографијата за овој популарен црногорец пишува дека е роден на 21 мај 1984 година. Тоа значи дека неодамна она сладко момче по кое коси купеа адолесцентките, веќе е возрасен и сериозен човек, кој токму тој во Скопје го прослави својот 34-ти роден ден. Знаеш како, kad ljudima kažem koliko imam godina, oni se jako iznenade, zato što sam ja baš, sad već mogu slobodno da kažem, više od pola života na estradi, tako to dođe, znači 17 godina, pa to je to. На Балканот, но и пошироко познати сме како добри домаќини, па и не случајно подарокот за Бојан Маровиќ од пријателите македонци е вистински символ за нашата земја. Sinoć su mi prijatelji iz Skoplja, svi su mi doneli rakiju, tako da, svi su mi doneli žoltu, pa mislim to je sasvim okej, zato što ti si neko ko je došao na mjesto gdje si probao jednu najljepšu rakiju koja može da postoji. Znaš, mi se svi kunemo tamo, znači cijeli moj bend se kune u žoltu rakiju. Ne samo bend, nego i mnogi ljudi kojima smo nosili na dar. Неговиот повод да биде во Македонија не е поради роденденот, туку работен. Došao sam da finiširam spot koji sam snimao sa Darijom Jankovićem ovdje i snimali smo ga na Zlatiboru. Meni se čini da je ovo pjesma koja je malo će okrenuti tok moje karijere, zato što ljudi su nekako rasli sa mnom i porasli. Бојан Маровиќ е препознатлив по баладите. Тој вели дека не сака да следи трендови, туку прави она што му се допаѓа. Често беше мета во медиумите поради промена на музичкиот стил, но и поради промена на својот физички изглед. Много su me kritikovali, mnogo su me, izvineš, pljuvali po medijima. Znaš, nikad nisu mogli muziku moju, ali zato jesu kao, ja vidi ga, udeblja se i tako dalje. Prosto svi imamo neke faze u životu kad prosto se udebljamo i smršamo naglo. Znaš, kad sam smršao naglo, niko nije udarao nešto značajno na to. Nego su pričali kao šta mu je. Se nije razbolio. Важи за момче кое умее со девојките, но и момче кое има желба еден ден да се види во семеен портрет. Не знам, to moraš da pitaš druge. Skoro sam bio neka emisija, zvali su me, pošto moja porodica, oni prate sve emisije gdje god se ja nešto desim, jer sad posebno društvene mreže, pa mnogo je lakše, ne moraš da čekaš emisije. Pa sam nešto bio top 10 nekakvih neženja, nešto i tako dalje. Iako bi ja volio da bude ona situacija obrnuta, da sam i oženjen i da imam klince i da bude nekako bolje. Признава, лесно може да се залюби. Не сака да глуми алфа мажјак. Meni je lako to da se desi. Znaš, ja sam strašno zaljubljive prirode. Ja imam... Da, mene sve povuče. Ja odem u bioskop, sjećam se s bivšom djevojkom, odem u bioskop, ja plačem na film, ona me gleda čudno kao šta mi je, razumiješ? Zato što mene sve to ponese, valjda zato i pišem takve pjesme, valjda zato imam nekakav svoj sistem rada, znaš, nekako tako funkcionišem i to je to, ja ne umijem drugačije. Скопје го сака, ја сака и Македонија. Дури еден период од неговиот живот тој размислувал да се пресели во нашата земја. Ja uvijek ovdje dolazim privatno. Ja ovdje imam kao porodicu, ljude sa kojima sam maltene odrastao, zato što sam imao 19 godina kada sam prvi put svirao. Ovdje je moj prvi solistički koncert, ljudi. Ja sam prvi solistički koncert napravio u Skoplju. Emotivno si povrzan. Vjerujem. Znači, vjerujem, ja sam ovdje čak htio i da završim fakultet i da ostanem ovdje i da se preselim ovdje. Ja sam zaljubljen u ovaj grad, u ovu zemlju. Често знае да се насмее на своја сметка, односно на сметка на црногорците. Па еве еден виц кој веруваме ќе ве насмее. Pa vidi, ja znam mnogo sprdačine, zato meni je to dozvoljeno, zašto sam ja Crnogorac, pa mogu da pričam viceve o Crnogorcima jer sam ja Crnogorac. Ako se uvrijedi, to je kompleksaš. Ali sad, znaš, to ti je najgore, aj budi smiješan, znaš. Ček, imam jedan, mislim, ja obožavam da pričam taj, zato što kao djed Crnogorac čuva pare. Ispod lopate. Znaš, kao, to je najsigurnije, kao to se nikad ne uzima u kuću. Бојан Маровиќ останува миленик на генерациите кои растеа и пораснаа со него. Често е гостин во Скопје, па и нема да се изненадиме доколку се одлучи да биде и македонски зет.